Isi birta keme amar jiwan adawai nanglitun kisodep atumaphan panong pilo. Amar jiwan adawai kichupen lahaya kisopen jok ponji. Kiso keme ponji lake diabetes, gastric, piles, blood pressure, pokso, pokkang, rikeng kiso, keng katimi, fuarlo kachorot, an kicho thekhe, barpi dam nodak, arlo sumaratum akiso lahai huya kisopen me ponji. La penjong si nangli kenangji pulote hem totlun pen nangli long ekji kahumbri nangji lake 7002655 BKPO long live! Long live, long live, BKPO long live! long live, long live. Kim Clan Khun Khasi! Hong Thom United Khasi People's Organization amahang ketek arni katalon pon Nizang Karbi Anglong lapenki Karbi Anglong angkang pi kaparlo pon rapet Karbi Anglong arlo hakopen kido Khasia khayatum aham phangasong United Khasi People's Organization mate chihek pen UKPO Karbi Anglong Central Committee pining an ningkan ketom kechok amahang ketek mesen pen am kachialong katalon pon Ada por faisir ke malom pen song alam maipu pi ratane pen ingthur ponsi ethe tini bididar nivervar pen lamjai ponlo United Khasi People Organization atum amethang akhai kereng verji aphan lapenke ansuse akaprek akhaya son reng dok reng ni lapenke Karbi Anglong Autonomous Council along a anwan kelongji aphan ke claim kedam ke mesana sondo lasi labangso asong aphan man hotman PC pini amri chinthong socheng amreng Dhansuri socheng dhenta pen anat kebang an atum chetong dunsi bangso Hong Thom United Khasi People Organization amang ketek arni talon ponlo labangso amayalong mai kidobo mahut khasi akhaya phan non kachari bom KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang kanghon pen khasi bhawan dipualong kikim PG aphan sai angdeng kedeng alam lapen anpartame khai chingrum nangji pupen khasi cultural hall amri lapen Chinthong along kikim picha phan CM Dr. Tuliram Ronghang kache chakateng pen isi siding pon bomlo puta United Khasi People Organization UKPO amaipu pi ratade mayalong kladak pen phan pachini pon Ladakh East West Karbi Anglong Aglo Kedo Dilitum Khasi Khara Lapenetum isi atong kesengtang dulu kedamtangan ingkan suri ni raih kore isi ingkan ni pai trainer cap isi keciklu suri ni raih kore isi mula pera lo sila bangso atong seng lo la bangso song keseng ike dilitum tame jangki kang tim khai kang tim dohok le do dam sitame Dilitum kaprek asomatum lapen kaprek akhai dengjati kote indir to anatum petame siber a facility kelong ya phan lapen tum dilitum tame dilitum akhai gating pur ya phan sin non dilitum dal song selo la sipini ni pai trainer cap angni ladak amgachi klamalong football klamalong dilitum ahin pen Halloween ke bok happen ke bang tum tame nang chingrum si pini Hong Thom Foundation Day de tum palon lo botor bukan le wan me US tame dilitum hak kali beti pen nok pen tame Vamsi, delitum la pasor mei pichunong pemelo pisi delitum cichinilo. Lasi delitum tame kay kang tim, jati kang tim jokosi. Delitum dapat tame kaprek kahetum. Awasai kelong ting. Asaitin along tame delitum kiklem rab dia phan. Lapen kilong dia phan antame long rab dia phan sine tumta intuwa dan si Japon lina tumta la person si Japon bongo penakime kilong dia phan sine tumta ri la
lapen nili tu makai tame non peni prang kacing turi ham nili tu bing tunglo bose nili tu makai da kapaki thede japan kapapang kon bom theg japan se nili tu ka kithe gini tu mapanda kadiri hamka dilelo lasilana Karbianglong east and west kedo khasi kote tumgan tame nili tu homosti Proxiner ke palongan do, nasi lahai khasiat tu, kami itu kapapan dia pan, itu ketum kami kapangrum pe dia pan sini tu borigo, nasi net ke itu general conference kapidu dia pan ni itu cinggi pon bom lo, la pena 16 na program along kami itu kapicun pe dia pan si kote dia tu, anak tu apa kami ni cuningri lo. Itu kam diklaim rapat dia pan si la pansora acotai ahong cotai pen neli kuangsi nanti kadong ko ba patme cheniri pen kachini pen lo suro kadong suriri kadong pijelo kadong tangsi dia roti dulu ini yang di Hong Kong dalam tu foundation day kami kita lalu di sana anam pantai itu macam ni. Sebuah Halloween kan kerang tu, mesti vaksinasi kan kerang tu kami suruh wangan kami wango, kami non itu mendapat bukor kami pernah jawab, cara timbang bang dia tak. Kami non kor mendapat mungkin kerja non tidak bohong. Dak Karbianglong dari agen pandai itu dulu. Ade itu hasil saya pandai. Nangkelang pan, nangkalana asal itu kai kolong lo, tidak mentang ikan itu sambung lo. Ade itu makan. Apa saya kesai, awal saya dah minum kilo. Cengsi di kolong kami hasil hawan kim nang jitu. Yaitu siam sarpan. Mengordam ikan alang ini samsi non kapdin pan. Itu kan hasil hawan tertim itu. Tapi yang itu saksi amser along itu karbang ada tu ada kami foundation stone kami incubo nelo kata kapdin tertim kon. Tapi ke maksud kolindo antan wang karbang tu hasil karbang tu rongaje itu kejir rongaje kami anengkan care kon kami Iklim bi kami dia kan pura, alang ikan terbangun terus konsul pen, nak kuat angkat kami alang ikan, macam TPC, iklim pun tu alang ikan ko, kata ning sampai tu, tapi kita war dah kita pro kami alang iklim pun tu si alang ikan cak tu, ikan kuro lo, songan ikan kami, tapi sana kasih yang berjin hong alang, cultural hall, pun kami alang ikan cak lo, tapi kim pun tu si ikan keluar alang lo, tapi kian part kami itu khasiat orang malong, orang ada apa yang hendak kali, koceng hanta, hansuri, amre, koceng, lahai itu kawe, tu korban kita cenglok, kalau hai khasiat orang kami keluar, apa ni community hall kami isi kiti part kami ni tuning ring tu, apa itu khasiat kami kayak coklim, lam coklim, lapan lahai itu kawe pendek sempat kami coklim, kursi, itu kami, anu sih kan Ikam kata jori khandami biji sore jakong kidin ko ko si yun na por tuning video